Kipat ba karilom garuh kesisajan kilalek buram kadu yunong yalam bapau bat menteri rang ba berem kejelau salseng si marak daga bayashim bentah kejenglek buram kadu kepala penlong haga resubel para mini stadium. Haga ni kejenglek buram kadu yunong yalam uplak klatno haga sitok diem. Lawan banishim bentah du menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ulampang yang dorbar tawan kejelau Thomas E Sangma usembut lampang Timothy D Shira Menteri rang ba berem kejelau Dr. Mukul M Sangma, ki Menteri Sarkar, ki MLA, ki MDC, ki He, ki Officer bala airu ya Guard of Honor, degi pulet ke bala siat degi sulai kum kejing buram kado ya uni unong yalam kejela. Usal seng si marak ulah klano Hatura Civil Hospital haga steps ngito odiang. Hadian bala banjur kejing pangkam tam hobula donru hapadeng kejing no kerta. Kinong keren na kejing elang kilapan pau bo usal seng ulah long nong yalam ubat tebet bad ubadan buram. Baru pulang ru kumunong hikai ki pabon kidong tauan narilom garu. Ukonrad Kongkal Sangmaru ulapan ken mau ya kejing long nong yalam jong salseng si marak kamtam halor kejing paunam jong u. Ba kejing not senyang jong u ban penklan ya kejela Megalaya. Bad ulaong ba kejela kelanang dok da kejing du no ya unong tauan. Timothy D Shira ulapan rem ya salseng arsian ya election MLA hagasnam arhajar pra bat arhajar kat pra. Ulaong ba salseng ude ubre ubajam not ubasbun uba iet bahai ki beliau bat watlah ka kamsan perthai kile kun persya akasnam syajar kendai sepanya pupra boleh kun persya bunsian boleh syak penrem ruhu salseng nreha bakia kendo kia ai kublai bat kia kit bok kit ruang bat kamdan kano kano kejing syuan hapdeng jongki ulong bagane gadai kasngi ke basmusi bahaya u Dynasty!